Isihlahla lesi se-asthma plant, i-asthma plant kumuntu osuke ephethwe isifuba, eshawa isifuba. Uthola ukuthi mhlambe unesifuba somoya, because enye into iyenzeka uthola ukuthi umuntu nizothi unesifuba somoya kanti umuntu unedliso. So ekugcineni sigcina silapha an end result, ngoba lento isuke seyiziveza njengento eyisifuba kanti idliso esikhundleni sokuba silwa nedliso. Lana umuntu ekuthiwa uzalwe enesifuba somoya eshawa yisifuba, hayi umuntu othe semdala ezihlalela nentombazane nje emveni kwaloko intombazane yabe seyaya kumama thizeni yawolanda idliso yabe kwathiwa makafake yena u-half we-teaspoon, yena wafaka ispoon sonke, then manje idliso alisayenzi lento ekufanele liyenze, seliqala umuntu limphathisa ngesifuba. Sikufuneka lapho-ke silwe nedliso, and then emveni kwaloko kube yimande-ke silwa nesifuba lesi, lento eseyi-end result. Iproblem eningi esishayayo uma silapha an end result, silapha umeqo osowumeqo, singalaphi ubukhunkuli bomeqo ukuthi umeqo ungene kanjani. So la umuntu osuke sebenzisa inqawe kuyiyona econtroller leso sifuba sakhe. Uthola ukuthi kutswininiza amakati esifubeni, uyampintsheka umoya, lento iyakwazi ukumsiza. But makuwukuthi kusuke kuyidliso, kufuneka silapha idliso, sibulale lona idliso liphume, then emveni kwaloko sikwazi ukuthi-ke silaphe-ke amaphaphu wakhe ngemithi eqondene nokulapha amaphaphu asuke seqala ukuba nenkinga ukuthi kube nama-breathing complications. Masiphileni-ke, makube kuhle, makube mhlophe, ngomaqethuka, siyabonga.